Dawag minggu lalu alet-alet sampun pelajaran nenek indik napi nggih. Sira kanton eling niki? Yang Bu. Inggih, terus Ki Tri. Dahin anggah ungguhin bahasa Bali nika Bu. Inggih, patut pisan. Dawag minggu lalu iraga sampun pelajaran ngenenen indik angga ungguhing bahasa Bali. Galah ebsane becik puniki ibu jagi pacang lanturang materi ngenenen indik pidarto bahasa Bali. Inggih, sedurung ibu ngelanturing materi, mungkin ibu izin share layar di pos. Ibu jagi pacang ngunggah ngenenen indik kompetensi dasar saneka pelajaran ring rahinane mangkin. Sampun api, sampun kecingak nggih alet-alet ibu senarang sami. Sampun kecingak nggih? Sampun Bu. Sampun Bu. Inggih, ring rahi inggih semua. Ring rahinane mangkin kompetensi dasar jani pacang kepelajaran nika saneka pertama ring ranah pengetahuan nika memahami struktur dan kaidah wacana lisan dan sastra berbentuk pidato dari berbagai media secara lisan maupun tulisan. Nika nggih, ring ranah pengetahuan mangkin dicatu ring kade keterampilan nika wenten mengatraksi wacana lisan dan sastra pidato berbahasa Bali yang bertema sosial, lingkungan dan kebijakan publik. Nika sane presiden unggah ibu ring kompetensi dasar ring rahinane mangkin lanturang ibu ring indikator nyane nika nggih. Nggih, jantan simak nggih. Nggih niki duaning kebandaan Gede nggih. Niki ring indikator pencapaian materi ring rahinane mangkin, ring ranah pengetahuan nika presiden menguraikan wangun pidato berdasarkan skema pidato. Nika saneka pertama, saneka ping kalih menerapkan kaidah bahasa dalam teks pidato berbahasa Bali yang terdapat pada video ke dalam kehidupan sehari-hari. Ke ring ranah pengetahuan, mungkin ring ranah keterampilan, alet-alet presiden merangkai kembali isi dari wacana pidato yang sudah didengarkan melalui media video. Nika ngenenen indikator nyane. Mungkin ring tujuan pembelajaran rahinane mungkin nika melalui kegiatan sinampura niki melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik secara kritis dan kreatif, peserta didik mampu menguraikan wangun pidato berdasarkan skema teks berbahasa Bali yang terdapat pada video dalam kehidupan sehari-hari dan peserta didik mampu merangkai kembali isi dari wacana pidato yang sudah didengarkan melalui media video dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Inggih nika ngenenin indek tatujon iraga melajah ring rahinane mangkin. Nggih. Mangkin ring kendan pembelajaran puniki malih jebos alit-alit presiden uning ayang ibu mangda alit-alit presiden nika saneka pertama mengamati video sane ijen ibu malih jebos usan nika adik-adik kelompok sekali sane sampun ibu unggahang ring napi usan nika WA grup nika usan nika adik-adik ngarianin LKPD sekali asa punika pemargin pembelajaran raninan mangkin. Inggih alet-alet najahin pidato bahasa Bali puniki mangda alet-alet presiden nyinayang kawagadaan alet-alet ngangen bahasa Bali sane presiden kalimbakang ring makudang-kudang acara misalnya sekali lomba pidato nika ring lomba acara napi wasa nika ring acara wanti warsa sekolah sekali asa punika nggih. Nggih mangkin ibu para siswa sinareng sami nan kay alet-alet melajahin ngenenin ide pidato bahasa Bali
Apakah anak-anak pernah mempelajari Pidato Bahasa Bali? Nainin Bu. Titiang sampun nain Inggih. jah Pidato Inggih durus Bali. inggih. Ring SMP sampun ike titiang nainin melajah indek Pidato Bahasa Bali. Taler ring internet titiang sering nike ngewacen ngenening indek Pidato Bahasa Bali Bu. Inggih pisah yang ring gini sampun presiden dumuan melajahin ngenenin indek Pidato Bahasa Bali punika. Inggih mangkin ibu jadi pacang napi wastanika micen alit-alit kentan video makin durus video biar sayang video. Lemak tayang Pidato. Sane kaping 4 pamuput atur sane ketah ngangen para mesanti. Inggih wenten malih sane jagi metaken inggih durusan. Nenten nike inggih yening ten wenten malih sane jagi metaken mangkin presentasi titiang puniki jagi cutetang titiang iriki prasida cutetang titiang wangun Pidarto punika sane pertama murda sane kaping kalih pemahbah sane kaping 3 daging sane kaping 4 pamuput. Inggih wanta asa punika sane prasida cutetang titiang. Yening wenten iwang titiang lan saking kelompok titiang nunas agung pangampura. Mangkin sinab titiang antuk para mesanti. Om santi santi santi. Om. Dijawab. Santi santi. Bu mikrofonnya tolong dinyalakan. Inggih ampura niki ibu mute iwau nggih suksumoping banget niki majeng ring kelompok 2 sampun presiden nyobiahang napi pekaryannya punika inggih ibu akidek niki nampenin majeng gek Sri nika boyo je nempenin nggih nika nampenin nika sane patut nika nggih nika akidek kemanten saking ibu game sanelianan sampun becik nika kesamian mangkin galah susurang ibu majeng ring kelompok 3 inggih durusang. Titiang Ayu Tri saking kelompok 3 jadi nyubiahan hasil diskusi saking kelompok titiang. Sane ngeranjing ring wangun Pidarto inggih punika sane pertama wenten murde. Sane kedua wenten pemabah utawi pendahuluan sane madaging pujastawa sane ketahnyane nganggen pangastungkara matur pangayu bagianing manah majeng ring ide sang yang widiwasa matur suksema majeng ring sane siderau daging Pidarto inggih punika kanutang ring tema Pidarto sane sampun kajantenang sekadi ring video puniki inggih punika wana buana pinake piranti jagat. Nomor 4 pamuput sane mendaging indek matur suksema
atur uratian sang sane miragiang. Nyutetang daging bebaosan ring sajeroning pidarto atur pinunas mangde ngewewehin sahanan kekirangan ring sajeroning maktayang pidarto. Lunas pangampura antuk sahanan kekirangan rikala maktayang pidarto pemukut atur sane ketah nganggen pramesanti. Inggih wantah sapunika sane prasida paparan titiang, wenten sane jagi metaken inggih durusang. Inggih, kelompok ka pertama. Jagi metaken napi manten saning ranjing ring pamukut. Inggih titiang jagi nampenin sane ngranjing ring pemukut inggih punika matur suksema atur uratiang sang sane miragiang nyutetang daging bebaosan ring sajeroning pidarto atur pinunas mangda ngewewehin sahanan kekirangan ring sajeroning maktayang pidarto lunas pangampura antuk sahanan kekirangan rikala maktayang pidarto pamukut atur sane ketah nganggen pramesanti. Inggih wenten malih sane jagi metakon inggih durusang. Nenten nika. Inggih yenengten wenten malih sane jagi metaken mangkin presentasi titiang puniki jagi cutetang titiang iriki prasida cutetang titiang wangun pidarto punika. Nomor 1 murde pemabah daging utawi isi pemuput utawi penutup anggih wantah sapunika sane prasida cutetang titiang yening wenten iwang titiang lan saking kelompok titiang lunas agung pangampura mangkin sinep titiang antuk ngaturang pramesanti. Om Santi 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 Om. Kami sampun presida napi nenten ngresepang nenen inde materi puniki mangkin ibu jagi pacang ngicen alit-alit evaluasi dumun nggih sekadi sane sampun kaunggahang ibu evaluasi punika ring napi wasanika ring classroom punika nggih mangkin durus dumun karyanin evaluasi punika aja bos. Sepang inggih amunika materi ring rainane mangkin sira sane presida nyutetang materi sane sampun presida kapolihang iwau. Inggih titiang presiden nyutetang pembelajaran iwau nika ibu. Nggih, Sane iwau sampun melajahin ngenenin indek wangun pidarto minakadi murda, pemahbah, daging lan pemuput. tinggi patut pisan nika iwau alit-alit sampun presida melajahin ngenenen indek wangun pidarto punika. Ibu makeningen utawi makayunan mangda alit-alit presida sayan-sayan waget ngenenen indek napi punika pidarto punika presiden rapang ring masyarakat napi sane sampun kapolihang ring rahinane mangkin punika. Inggih ring rahinane mangkin wantah asa punika Ibu Presida ngicen alit-alit pembelajaran Ibu jagi ring galah selanturnyane ring minggu depan punika Ibu jagi pacang ngelanturang majeng ring alit-alit puniki ngicen pepelajaran ngenenin indek materi aksara Bali nggih. Nika manten ring rahinane mangkin wenten malih sane jagi mataken niki sadurung Ibu sinep.